Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Hikokwalaho ka yini xiyimbeleri Murhanga the president va yevurini kumbe ku bifa xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela eka album ya vona leyi nga huma hi N'wendzamhala eka lembe ra 2022. Hi ta tsundzuka leswaku Murhanga the president na Munghana Lonene FM makomba ndlela vuxaka bya vona byi kali byi nga vi kahle malembe ndzhaku, laha Murhanga the president va nga vula leswaku xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela xi hoxi xandla eka ku avana ka ntlawa wa Limpopo Poison lowu a wu katsa Dr. Joe Shirimani, Murhanga the president, Rangani the producer na Psychology Siweya Psycho. Kasi xin'wanyana hi siku ra 20 Hukuri eka lembe ra 2022, Murhanga the president va postile eka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga vekela hungu leri va rhumeliwe hi museketeri eka xiyenge xa mabulu xa Twitter a kombisa leswaku u twa ku vava hi loko album ya Murhanga the president ya Jesu yi kumeka yi nga ri ku tlangisiweni eka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Xivangelo lexi xi endle leswaku album ya Murhanga the president ya Jesu loko ya ha ku huma yi kumeka yi nga tlangisiwi eka Munghana Lonene FM a ku ri ku xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela a va langutane na gondzo ra ku va ya eka masagwadi ya 17 Xmas 17 lawa a ya khomeriwe enkowankowa hi siku ra vu5 Hukuri eka lembe ra 2022. Se loko Murhanga the president va ta va humese album ya Jesu hi Mhawuri hi siku ra vu4, album ya Jesu yi kumeka yi nga tlangisiwi eka Munghana Lonene FM makomba ndlela tanihiloko xitichi a xi rhangisa emahlweni ku chayisa tinsimu ta tinqambi lava va xaxametiwe eka masagwadi ya vu17 na vanhu lava a va fanekele va ya xiximiwa eka masagwadi ya vu17. Leswi swi endle leswaku album ya Murhanga the president hi nkarhi lowuyani yi kumeka yi nga ri ku chayisiweni eka xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela, laha va xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela va nga kombisa leswaku swilo swi ta tlhelela ematshan'wini hi siku ra vu6 Hukuri eka lembe ra 2022 loko se masagwadi ya ta va ya hundzile. Leswi a swi fikangi swi khoma kahle xiyimbeleri Murhanga the president loko vunanga bya vona byi nga ri ku tlangisiweni eka Munghana Lonene FM makomba ndlela va voni ingaku xitichi xi lwisana na nyiko ya vona. Hi ta tsundzuka leswaku na malembe ndzhaku ku kali ku va na album leyi a yi nga chayisiwi exitichini xa Munghana Lonene FM makomba ndlela leyi ku nga album ya Vayuda. Se mi ta swi vona leswaku vuxaka bya Murhanga the president na xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela bya tsekatseka swinene, naswona ku na nkandziyiso lowu Murhanga the president va wu endleke eka xiyenge xa mabulu xa Facebook hi siku ra vu6 Nyenyanyana eka lembe ra 2023 va kombisa leswaku vona xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela a va xi tsakeli hi mhaka ya ku xi hoxi xandla eka ku avana ka Limpopo Poison. Se leswi hi swin'wana swa swivangelo leswi endleke leswaku Murhanga the president va bifa xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela hi N'wendzamhala lembe ra 2022. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.